Pendiaming ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Nagre jungi hoi kuba PTP ketika menai kuba Islam tujuh penhut minum lah bantep sibet enam kadang ngila dabi bah ke ayom ketika ayom kuba pendik di Gilawan Rak meni kata apa ban tiar banda nang ba kini ginom syong sit in hang ni ginom syaap hot kibor jeng mariang dia juga por Gilawan Rak kalau refreshment nam jongki bat nginang kular ba ngin petang ngin kicing ai light refreshment nang liang jong ngi ko kaken pun HVC maringi sutho gini nganom ong show kidi first second parents ko ba ong monor hanai ko ba ong ba gino hikai ni la di first parents ngi kren ya ka awas ya ka kenta ka pa kikun ki jong ngi ladang ngi kren ki balik train ta nado pha baji mai baji la lai boy ki go to school nang ta kadang na school sah division haduk sandru baci damit tinggi dia poi yeng ikon baki klik pa ka por tang manusia madak step te ladak himpurom ni kibakum ni yano pingin turom tin reina ta ni kidi khot ni choisi namang ni suthu ni learn you abcd you abcd 1 to 3 dei nei no hikai tinggi do gaji sopia ni so kitam nam bai jongki kita kadau ni wan nang de nomor pengi sue ya kidi ni hikai ngai imat bakacing ne jong usiam dia kata kecing set kelut ya ki skor ling baki demands ki jong gini kai ngai imat bau di usiam usiam bet bangangam semua study hagi school apa macamnya ngala study abroad ke bohong mo iki tep usiam banga ngapuli syabal nak ni keri ani nak kasian baglia tebelengan nyukor ini no ikai tiga ni long sisa kacing bakla badle sila dan kini no hikai ola dan kini ki minister ki badan po kabinet nasgo ban ong maki kim sunang berburam namar yol ese ki borum kai jong ki drop out ke kumnungan buram namar ki drop out nani dalam deng jong ki illiterate ni sila pano de ngi abang isuko banginan ngitep deng bangino hikai tinggi buram pat ngini buram ya kini no hikai pat ngini don rekaro leng bagi jengi ki kat bagi nom continue nakasi seksi de tangi ke